Mon sang atanga INP Mizo channel longai khathin tu zong somte in zain chi bai kan bu ka chi u voin hi zun ni som pali thole ni ania dama in om theu kan bai sei Ukraine chuan thlai chin theina mun ane mun lia thena mun khat chu Russia ku ta a hlo to ani na soya thlawhhma ta na tha ram 25% z Russia in lak sak to ma se Ukraine mi pui kham khop bu le bal mamo aya tam chin kan tumani tin Ukraine Deputy Agriculture Minister Taras Vysotsky chuan sui Russian Prime Minister Louis Mikhail Kosyanov Putin-an President nuwa Prime Minister masaber chuan a boss lui hi arin phak bak a chet thua sui ve bok AFP chuan kum somruk le palimi Kosyanov kum sang ni le pali chunga Russia Prime Minister hi a interviewa Ukraine war hian kum ni laya o arin thule chumi nuwa Russia chu democracia alet le abe sei thua soi Kosyanov chuan February ni somni ma kha chuan Putin hian Ukraine run mai kan ring lo hrim Putin chuan in dautan malok nithum la oma khan Security Council meeting a kawa khata khan Ukraine run na tum ti kan theta chawani atia Russia Security Council meeting ka mukhan in dona thlengei don ti ka soingam Kosyanov chuan ati bok Kosyanov hi Putin ne na in thian thata kan ni thina ma se a Prime Minister hun chung khan West ram tenen in lai chin na thata ka siama kha Putin chuan a du lo ani nge yang aban makmaya Kosyanov chuan opposition party zomen tuna chuan People's Freedom Party Parnas leader ani Kosyanov chuan Putin a chungchang soin Putin hi KGB agent luyania KGB angin sarkar kumsom ni chunga enkol to a KGB system chu dan omlo na ani top mai atho puiten tria hlaule rel runom lo takin asiamani ati KGB full form chu Committed Государственной Безопасности ani omzia chu National Security Agent nemo National Intelligence Agency tina emo ang velani Kosyanov chuan Ukraine in dona wangin Russia achu san thua soya Europe mun pakhata a om thule security thila wangin a om na chiang takatarlan arem lo thua soi Kosyanov chuan in dona hian kumni thleng huna duarin thule Ukraine na chaklovani chuan Putin hian Baltic ramte run le atum don ne na soya chuwangin Ukraine hi achak nge yangai ni ati mau mai mei kha tang khan Russia chu Indian oil supplier lian pani na anita Iraq chu India rama oil thon lu tamber alania Russia chuan Saudi Arabia chu lanin pani na din muna lu ta a Saudi Arabia hi pathum na ani mei kha chung khan India chuan nikhata Russian oil barrel nuai riat le sing khat le sang kwa la ya la lu ta April thachunga nikhata barrel sing ni le sang sari le zasari alak lu thin chu a khum chiang ta hle ni ma se India rama hian oil manatla niam hlei thei chuang lovani Ukraine wheat phur tu longin Spain thlengta thotan ni khan Ukraine wheat le vaimim ton sing khat le sang riat zet phur tu long chuan Spain thlengta Spain company te chuan Russia thunun Black Sea paltlang ngai lovin kong thar zo in kan thleng thei antia Ukraine tan polom om hleang zun ni som pani pathian ni zan khan Ukraine official te chuan bungra thon chuana tur tuipui chunga kong thar sea road an mu to thu Reuters an lo hril to a an soi angin Spain ram an thon thleng ngal theya Ukraine chuan sum hnara nei vele ta phot mai Russia chuan Khersona mi somni le pathum te hena Russian passport a pe chuakta Vladimir Saldo head of Kherson Regional Military Civilian Administration chuan Kherson mi puiten Russian passport le citizenship nei andu veka kan pevek don ati Melitopol lama po Russian passport enge mozat an chua to bok Edward Basurin Deputy Head of People's Militia Department Donetsk People's Republic huai tu chuan ti hian soya Severodonetsk sa Ukraine sipaiten du thlan tur pahni an nei an thian dang ti ang bokin lungoi takin anin surrender theya ani lo le thi ani mai thil dang thlan turan nei lo ati
Mikhailo Podolyak, advisor to the head of the office of the Ukrainian president chuan Twittera ral thuam anmamo thu bokasoya Podolyak chuan howitzer sangkhat caliber zale somngale panga millimeter 300 mlrs 500 tanks 2,000 armor vehicles 1,000 drones Ukraine na mamo ngoyani ati India president election lam clear ve zoi tengu BJP nge opposition 10 vote nga zok don tunge India president nita ang India president nilai Ramnath Kovind chu July ni somni le pali khian akal chuak to dona khovel ram democracy lian berle mi pui billion khat point pali zet omna India chuan president som pangana tur July ni som pariat khian athlang le don ani Rorel lai BJP le atho pui party te chuan candidate turan la ti chiang hlei thei lova opposition party te candidate in trom tur ni om tak mingero kan hre theita heti lai hian Lalu Prasad Yadav point ama mimal du thuin India president chu atum ve boka ma se dan angin proposer bituk zat anei lo chuan candidate ani theilowang a chanchin kan soimek Lalu Prasad Yadav hi RJD chief Indian politician lar takhani lova maro chu in anna takan nei ve thowa Yadav thisen kai ve thowani Saran district Bihar pa hian June ni som panga nomination paper file turin flight ticket po alak fel fek to thuasoya sang le som pasari po khan India president hi chu ve alo tum to a ma se danina phut zat supporter anei zotalofa candidate ani phatalowani maro chu Bihar mi tho Ramnath Kovind atlinga Yadav faril rupo adam vedeu mana Lalu Prasad Yadav hi kumsomli le pahni mi nito in RJD chief nen direct taka in lai chin na an nei lova ma se RJD chief ang bukin Yadav chung kolen taka tanga chuak ni in fa po pasari laya nei ne kut na thoka ezong ni in kar laka social worker na athok bok Lalu Prasad Yadav hi India president ani melem lova du to phot mayang India rama opposition party te chuan common candidate in trom siaman tua party hruai tu te anin dor na sa hle opposition party zong antang rual theiani chuan BJP candidate nilovin opposition candidate hi India president ani thei thut mai theiani tranan lana sa hle antum anga anin hlom khom thei chuan BJP alliance candidate le opposition parties common candidate pani bak an mel lovani Nationalist Congress Party NCP Chief Union Minister Hlui Nibok Rajya Sabha MP Sharad Pawar chu opposition party candidate to rin kai ber ani meka ani hi Indian politics sa chuan a senior bertezinga mi ani to mayang choi moi phu berpo ani mai theni sangkhat zakwal somli December ni som pani ni apiang ania kum somret le pakhat ani to zirna lama commerce graduate ni in Pune Commerce College atanga zir chua kani ami mal chanchin hi chu nakina president tlintak le kan la soile tura ngayela president election lam soi chun zom photang Mr. Pawar hi India rama opposition party te hui khom thiam berte zinga miania Maharashtra state a BJP sarkar thailo na chan po ani wang hene Pawar hian party thumngot Shiv Sena te NCP le Congress te chu BJP do turin a siam rem theya voin thlengin India state lian le ropui Maharashtra BJP an la chak thailo BJP le an alliance party te chuan BJP chief JP Nadda le Union Minister Rajnath Singh te chu opposition party te dor turin an ruata ma se anin dor hlei theilo vani mel opposition party te chuan hun tha an nei hi bo perantum lova BJP candidate India president ni tir hi antum lo bur mayani Indian National Congress le Shiv Sena ten Sharad Pawar hi an thlopa senior Congress leader Mallikarjun Kharge chuan Sonia Gandhi thupek angin Pawar hi alo muto June ni som pani khan Sanjay Singh Arvind Kejriwal party Aam Admi party hruai tu poin Pawar hi amua Congress party chuan chak takin mala a Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray le Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin te po bia in
malak ho antum ni nan soi Congress chuan West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee po an betoa Mamata hian naktuk hian Constitution Club Delhi opposition party hruai tu te meeting a ko dona opposition candidate chungchang thutluk na an siam rinani President election hi July ni som pariata nei turania BJP chuan opposition party an la dor thei me ulova opposition party ten BJP candidate an thlo parin om talofa chutini chuan BJP le an tho pui LJP Assam AGP Mizoram MNF tele adang dang te hian candidate tran an nei angai dona mase an chakzo kherangem ti chu zona lian tak turani ti chuan BJP nge opposition party India president hi MP le MLA ten an thlanga mipuyan nei dana zirin an vote ludan hi ainang veklo India rama MP le MLA sangli le zaret le pakwa president election a vote nei theian oma anni hian India mipui ai o in president an thlangang president election a vote om zong zong hi nuai som le singret le sangruk le zali le somthum le pakhat ni in tling turin za som ngatal mu anga yani BJP le an alliance party te hian chak turin vote singkhat le sangthum an mamo ve boka opposition le ruling anga anin da rang theiani chuan BJP sarkar chakwang lai takin India president a opposition candidate atling thut theiani sangni le sompasari president election a khan BJP chuan Telangana Rashtra Samiti TRS K Chandrasekhar Rao YSR Congress Jagan Reddy le BJP Odisha Chief Minister Navin Patnaik ka party te thlop nan muwa Ramnath Kovind atlingani kha tuntuma po hian Telangana Chief Minister Chandrasekhar Rao KCR bok hi Modi ya uite turani le dona anni wang hian lingle thei dona opposition party ten an min thei apoimo khopang President APJ Abdul Kalam kha ruling le opposition party candidate intro mania atling chiang khermai ani ti lo opposition party ten ruling candidate an vote hi an la om lovani ti chuan Myanmar chanchin toy nizan lama thil khleng then khat kanan bel hlekange Chin state chimlam Kanpale township nimin tu ka anin ka na khan CDF member pakhat chuan hliama tur nin an soya mase angai tu om lutuk lo ani ome nimin pia zu ni som pani nia anin ka na khan sipai som paruk velan thi ni in tukin khanan soi chiang le a adi khathok hatura nga yang nimen lama sipai thiza tero anla soi chiang thei mai lo Sakain region Myong township Simikhung beach a Irawadi luidung zo akal sipai council oil phurlong veng tura duty te chu Nizan Khan Myong PDF ten nimin tlai darli vel khan draw nin an kapa an fu hle nin an soi longa tang point ral thuam lian voi ni le silai pa ngai voi enge mosat vaukam laman kap ve poka an speedboat a chuan sipai le piuso tri an vain mi som thum vel an oma chung zinga pariat vel chu an thi nge an ringani Sakain region Suibu township pantong khomi dalan nengai chosa nan ti chu zun ni som pani zandar som le chan ve vel khan Black Wolf PDF poll ten an da thata ti tukin khan an soi ani hi dalana ni mai ba ka an khomi te po avo fo nen an soi ani Paku region Tayawati district let pantan township chun ka le khuwa an venglal min suyan ti chu zun ni som pakhat chomhadar som pakhat le minute som ni le panga khan Sweden mi PDF ten an kap hlum ni in nizan khan an soi ve bok ama hi sipai pensioner ani ba ka piusoti member ani boka alua voini an kap ani Tanin Tari region Longlong township the way University Myanmar subject an ho tu winbu le pantin in khwa an ziak tu mia mu tepo sipai te hne na mi report mangan ni ti in an chen na in ve a zun ni som pani khan PDF ten an da thata ni soi ani bok nimin zun ni som pathum khan karen ni state fruso lama in do na lo chuak na sale hle ni in sipai som aya tlem lo an thia KNDF lamin silai pariat le ral thuam dang engemaw zat an la ni in tukin khan an soya an ni lama hliam na lutuk lo tuaran om ve ni nan soi bok
nimin khan sipai council chuan thu chua siamin ram chung mun sang sanga pdf te chu mutu ten report ve vat thin turin an tia report pe tu te chu loman pe kan tiam hialani NUG lamin an ming ti hliaunan sikul le zirna in te hi terrorist te hian an pe thin nia an soi chu sipai council lam chuan an phana sa hleya chutianga mi pui torna thlen thei chi engma an ti ngai lo thuan soi even in special envoy to Myanmar atana arwat Nulin Hazer chuan nimin thotan ni khan iwena Myanmar chungchang report apeya a report pek hi achin chuak chuan kan soi kim seng lovanga Myanmar ram mi ten humanitarian aid an mamo ziate ram chunga man in le lo tlan san te ba ka Rohingya ral tlan noi tel te din munte Myanmar boina chin felna na thil tul ni angai te asoya mitin huap pol tin huapa in biak na political freedom le rights a omlo chuan Myanmar ram a hleilen na le boina hi tun a hian ala hluar chho zelang ati Myanmar ram a mi hring mun lia thena mun khat te hian tuna hian humanitarian aid an mamo ati bok even secretary general na special envoy atana arwat hi tharuk chung khan Myanmar ram ethnic armed group sang ho tu te party hruai tu te le ASEAN member te international level a Myanmar chungchang mu tur om te chu mu deu vek to na a sipai council ne nero an la in be hlei theilova in biak thei thuaya du thua soi bok New York khopuya UN conference a hian ucho mu tun point thua soi ve thau poka sipai ho sual zia le rama chiat zual zel thu a soi ani bera ram tin ten thei top chu atan pui turin a som bok Myanmar mi pui mak ta doi som pali le noi li chuangin tan puin an mamo tak zet ni in ucho mu tun chuan a soi ve bokani June ni som ni le pani khian Asian Defense Ministers meeting ADMM anti an thule dona Asian chuan min ong hlana council defense minister an som vele a hei hi justice for Myanmar chuan a hel le hle ni hel om ponia Asian thil ti vel dan hi Myanmar ram boi chin fel pui tum tak tak po ang lo thin ve bok e mani nimin pia kha terrorist council sipai za chuang hretan thi ti ani a nimenero an thi tam lo le hret somnga le pariat an thi nia soi ani a nung chungan man hi pathuman om nia soi ani maro chu hei hi karen lama an man tak te a chian ma kha ani na langa sipai an man hi som vel chu an ni mai thei ole khati zong kha tuntuma international news le politics kan parat telen toy te kan an ti chu thei ania thir tu le ngai thatu zong song te in chunga kan lo me